Tadi enak saja ngentung aku. Beguling memang moy. Dengengi bantainya. Cai ngukul-ngukul anaknya buku gelap. Yang layak pasangkannya di perantan yang aliang bantainya nasi. Do pesantren ngukul-ngukul bapak. Bapak mau makan. Makan. Ngelah pungut sini mau kelimikan. Nah aku tengah mah jangan. Toleh nih ke samping apa dulu ya. Mirip cai sing nawang. Yen gelah medal makejang banyak gelah. Cenik keleh dua bajang sumuyuk ngatur orang bakti. Sing kecar cai. Sing san cai lah pengono dike. Nasi kan? Sedurung merayunan, mang do kedas tangane wajib kan dumun, mang do dekat oleh rayun nih. Apa kewane bantak umah limu? Menapa menrayunan gelah? Ye, kadang sampun. Wawu pisan campun aturang di tiang. Niki rayunan derue, di tiang mau pamit gerera toyo kadang kentan. Pangperak cai sing ada. Nah, sampun nang jajom, pijo kok kenang. Pijo janglah men. Jadi nanya aturang Cina sih. Mendiro aturin di tiang. Anak gelang ajang paman. Benar mengil ya. Dung malah macelegakan gelah ngantok sangat. Kaning deket cai nggak pelaksana buku kene beh. Ben sada aing penganggon sini megrende-grende gitu. Ratu Duakung. Engken. Tidang lunturi wang dan Joko Dewa dan Joko Dewa uning tidang malu Joko Dewa genahan di tiang Ini malu bocah. Maluman makan gratis. Ini saling. Silakan ken becica punya cai. Male numah. Male numah. Male sampun tokari dewa dukori tijang. Kengkenan gelas yang duka. Tokori dewa saniwang. Ben gelah plen. Iwang. Dados busano derwe para kani bentelnya lo. Temana ham tijang tokori dewa rezipun. Aku mirip cai bisa ngadokan mata. Bisa mirip cai nyeledet ke samping. Mada duen klik-klik muna gedean di jakal jang, ha? Driki ojang ijo jang. Mato jang di margome lilek mondor. Jang san. Ratu Duakung gede. Di tiang mami tang lugere Ratu Duakung. Apa nih kalada aturang cibit, ha? Basang di tiangnya sampun betak. Tio betok. Meski 1000 makan. Tangan ongkos kata. Dasen madaya gelah. Yen ale pernah ne cai ne sangat andalin gelah. Apang sida ngemang tetuladan, apa ne madan melah, apa ne kinucap rahayu, apa ne kasih nambah mau tamu dini jagat ne. Walau yen kene penglaksanaan sini rumah sak cai ne sangat nemeran kewibawaan jagat gelah dini. Wakung. Sematra nenten wenten manah di tiang kadi panganikan Joko Dewa. Wau di tiang rumah sering sikian iwang. Mang neledang Joko Dewa ngampur yang kesisipan di tiang arah. Yen cai ada sedina-dina ada dini dikuri. Karena hang nahi pun. Ia nemuni kadirasa kebiah paran purin gelah.
Ada kadida anak lingsir. Apa ben lakar medal ke Jabo Puri? Kadi rasa matangi ide sing kayu. Bisa cai ngabelaksana. Ingin sami sedakingen puri kesungsutan ratu aku. Kung nenten masalah titiang ring kawentanan nunas nugre titiang ide ajen cokore dewa. Sane kangen nang titiang ring mana ring painikan sedana ring cokor dewa sane wau moyuso tigang sasi haratu. Dan pejalaran punapo punapi raring ngadak sedo pihak ti kangen mangan betiang. Sane kangen nang titiang ring mana salar tuaku. Pejak ringin cokori dewo kantun alit. Talari doh anak keling seribun cokori dewo sampun ngeren sedo tuaku. Iya napa kadene mahawanan. Mundo setunggal purnama dilem kajang klion. Aturang bakti. Yan kemana antuk titiang namet aratu. Menawi enten anak dula kiri ati ring lingih cokor dewa iki ring kurian aratu sandang cokor dewa ngopi kayu. Yen sing kitu kapan ada wicara buku. Ingih kian sasa puniki kawentanane tuaku. Pine pecet jag lunga. Ring dijo menawi wenten anak wikan wicaksana iriko batu tunasang. Lungan jak itu saja. Lan iringlah lunga ketlengin wana. Nangken ring meragesang sadu gunawan. Apang presida ledang ide mapai ce. Mana ada mana melarapan paitan ide. Giring aratu. Giring lare sang sitiang giring. Sampun lintang ring 6 sasih cokori dewa entan iriki nunas saja ning idonake lingsi kemon yeling dados di nunas titiang bosan dia muniki sampun api yang dia munikine sampun wikan cokori dewa sanang kan malih banget pacang lajak aduh bagong istri semalih titiang sampun mut pisan entan iriki iring dia budal iring sampun api dados naneng baby titiang nang main. Mirang atur bibi tidak mengandung kejan. Dadi rasa yang gelang melenan prejani semitan bibi ini. Tahu parilaksanaan bibi ini teh. Yang saya hanggelang ngajak bibi poan. Bibi cinga gelang. Sekata mesebang bingang. Pakedek pekenyung ngajak timpal-timpalnya di pesrama. Nejani tunggu udah dadi nadak saru. Bibi ngabet sebang buka kenepi. Turmaning ni sangat sebedang gelah di kayu. Panen madan puan dengan puput nunas saja. Bibi sebenarnya melipetan ke mekerat negura. Sujatanya apa ni sangat sebedang bibi. Apa mire badak parilaksanaan gelah. Utawi munyin gelah. Ni sangat mire ngutang sengko di kena bibi. Nang tegarin kegalangan bibi matur kapinin gelah. Ratu dua istri. Menkengken bibi. Sani banget sebedang di dia ring mana. Untuk apa? Niki dan ake lingsir ketat pisan rek para sisione mako sami tapi malih cokori do pasang iring titiang lancar kajabu mentak suwean gede tandado sampun titiang keduken kadi titiang merewe bajang rade sampun iki wentan ring pasrama tan ingung titiang wentan iriki kemon cokori dewa mang dongning malih ring kewentanan titiang iki man kengken titiang rindu sarang tunahan titiang cuma makin suwe kalian titiang riki yang sampun titiang kalian raris karena kunangan lena kengken malih bidan titiang mulai siro gak abad titiang ini rasa kedek gelamira ngatur bibin tane keto-keto nih sangat kena ang bibin pantas bibi rasa mat ngiring gelah dini di pesraman yang dadi pengide gelah
Dadi sing bibi ngenang gegelan malu. Utawi ngenang bakal luas melali dogen. Pun dados. Melajah malu silagang. Buen pidan inen supo bibi madan puput nuna saja. Didu bibi madan dua. Kena bibi bakal ngudian. Kena bibi bakal ngalih soma. Gelas sing bakal nomang dewek bibi bakal ngalih soma bi. Ne jani ulengang. Cumpuang malu kena nuna saja dini pesraman. Tapi bapak istri. Wentan atur di tiang asapun iku ring cokori dewa. Wantah di tiang nyuk-jogen kayon dulu. Napi jaki-jaki nulis kayon cokori dewa nuna saja ring ida nakeling. Asapun iku yuk itu mana atur bibini bukan rasa sistem belah nampe. Kena bibini ini kita sebesangat belah tiang gelang sayuan. Ida ibli agong orang. Jangan tangkel bibi. Ini ya bi. Dulu saring ida yari sana mangkin mabawas napi wentan sarap. Mat beli ngalih-ngalih nak buku dewa. Wentan api menang. Pang dengapong ida nak keling si rajong dewa nih. Ngaturang ragani dewa nih mai. Lunas aja apel suk seman dewa nih teko mai. Kadan lakar merikang nih madan keutama. Kawurukan pang sidangon dewa pabekal manipuan dinuju dewa lakar mewali melipatan kemu udah. Ratu beli aku. Lintang suk semua titiang nampenin pawacanan beli. Dados lali yuk titiang. Reng sapun api keginan titiang. Nuna saja iri kering pesraman beli. Nemangkin titiang pacang mepamit. Pacang ngerasakan. Utawi ngeratoyo anyar mereka kudiang. Ratu aku. Kewantan banget nemangkin ping lungsur titiang rengangan mobil. Sampun nang mbok suwe lungo. Nentan sido titiang jagi suwe mepasan magung. Wau ke mantan rasa paling titiang roroin magung ngiringang ide beli. Nge mau ke ampun nang suwe mau nge. Pemekas toyo hanyar apa nih dan nakeling si rakyat bakal nyurio sewana pandok kasepan. Bang yang titiang pacang ngiring ide yari ngerara toyanya. Dulu saja kori dewa ngomit kan aling sa. Lemari. Dulu titiang mau pamit aku. Kayan ring ida yang megawan, kayan gelah bakal kemuk dia anu ngale bungo gitu, jalan ring gelah. Bagong istri. Bibi beli lapor tuh bi. Kita nampak lagi. Kolon ngakulat Tuh yang tumen kan dipakai pesan di anu nih. ini melawan manusia. Mungkin udah kebong. Anu Jekil mau nyajangsan, hijau aja, jak status sek dori. Giring-giring kawanan ujian nyantos nipun sudah mau kaget. Ijang, pengide gelah sekian cai. Banyak pradi diajang ide anak. Panahang titiang sampun duk cokori dewa memarga. Mulai pakat sedikit dewan pradi diajang ide anak ini. Melangsan yang mentingkanan. Dumada ledang itu tekini raga jatlu. Dumadak sido antuk titiang nakingin kadi pekarsan cokor dewa. Tinggi kiring lari sang memarga. Singgalan tengah ya. Gelah lakar mesanakan malu. Cai, apa sebenarnya apa geluran marado? Selanjap kamu. Nggih.
sang sapesira menawi wentan sane maleng taruh iki sane lang mano mangna matur tijang ring Coko Dewa sapunika kayu duwene Prade kene punaken gelana. tinggi ada sana main delokin apa-apa jeung niki ring anak aku mumpung liwat alasan ini duk kedue antuk itu bang nyidang masih aku ngalih nyelakin nyen mirip adone malin kayu di tengah alam Itu ngopan apa dulu boros. Artar Apa? Han Tengken. ada si Komo Dalam mau ketat. sakkan memati nyaman tuh kaden cang cai semua mati taruh pada ke raksasa ini agak cang bertali no cik Badah. hah Ingat ya cing abot tali. iki deh Pasti ingat cang juga latihan pramuka ya. iki ya Akan biasa ngabot tali. Wasijo yo pramuka bu ngabot tali. belum oke itu Dan pramuka menek ke gunungnya mandaki. Akan biasa ngabot tali. Dan pramuka menek ke gunungnya mandaki. weh yang ada pramuka menek ke gunungnya tuh madan mendaki Gitu, boh. yang ada yang nak cenik-cenik ngeplalian di bukit tuh marah madan mandaki Sing. sing ngene Yang ada nak mau pelalianan di bok tuh mabuk. aja kena nang jawab nih Oh, nana jawab nih Manusuk, kencan. Angkiatnya tungkul sengal-sengal. Hukum orang manusia manus. Ini cai nih sing bisa ngabo blok gajum dah. Besesai cai melaksana gitu. Tuh ada unuk raksasa ajak mau pelalianan. Sampunang coba beki. Udah mau pelalianan ngajak raksasa. Untuk yang ngatalir nih mecablok kok. Bener nih jo. Ye. Dan pangen tuh kori dewa. Besekala cai ngajak marah. Meme jat mau getap pas aku Pinjak nikah. untung ipane ke panggungnya. Ireng rerahan atau batam jat mandijangan. bakal nelokin nak luk-luk ne balu. Iya.
yang jajak wong sang menika melaen. Apa sampun ang jajah? Besekali raksasa sing jalan melae pi. Nabi raksasa. Aduh, nabi raksasa. Menapa tuh pi? Raksasa sampun nyelekek bangkong. Subuh mati tuh pi. Bunti. Ah, keredekan ibu ngasen. Kan dibindet wake melae. Das bangkong kat ceburin. Nejani wake yang sing manual sang. Kengken kenyal wake maro. Wake sing suka tawan. Nejani tanang Ngoyong pipi. wake yang sing mangecosen pakai di bawah wake sing suka. Ngoyong pi ngoyong. Mediolas ngoyong pipi. Itu ngoyong. Aduh pi. Ini tanangan. Ini tanangan. Ngoyong pi. Ah! Pipi ngoyong pipi ngoyong pi. Liwat raksasa. Maluso! Bagian ngubar-ngubar. Kita bagian ngelut-ngelut. Tapi cangelut ngudang ibu eprot. Mawanan wong repot. Hari kalau kita ngelut wong pawestri. Ngong merasa cemburu. Wadah, raksasa melaib. Jajah ibu, ubarukan pemburu Maluso! Ngong ideolas, bangwang ngelepo. Mai. Bokang ibu gelut ibu. Yang sing as gigen ibu ya. Maluso! Sing pelot ngong mangan genit jet ngonge. Kengkenang awak raksasa kerek. Si pantas kerok-kerok. Maluso! Musti kami kita wong pawestri. Ri kalau ngong aturu, kita ngecosin ngong. Hari kalau kita ngekecos, ngenah celana dalam. Raksasa apun. Ngong raksasa playboy. Tawang raksasa. Siapa nabi? Inggih jero anak lanang. Doaning titiang nake kebencane nantuki raksasa. Ne mangken mediolas titiang nunas tulung ringangan jerone padha mangipun raksasa ngajero. Anak istri? Ngoyong. Sandang sang sayo. Kajika. Wendan pun ni raksasa bang yang di tiang sana mumpuni. Aku dah ada raksasa. Kalian kene raksasa beragarik. Raksasa sing amah-amah. Tunyan si tangan raksasa. Bo mati kena jahat. Mati. Ani kanang nas gue. Ibu raksasa tanpa semu. Manusia, Kengen? apa artinya tanpa semu? Nih. Sing nawang, sing tawang ibu. Mak ngawak raksasa nek dialase. Tanpa semu sing tawang ibu. Mek adeno ketegal tamu lah. Ngong sing nawang ras gitu. Suwireh ngong mekelongoyong di Amerika Serikat. Apa ya dar? Ay, lincah raksasa. Ngong dadi wakil Presiden Clinton. Listen pada manjero. Ampun sang sayo. Ibu raksasa. Dan merasa cagar tekin pau kudana. Pan merasa tekin goboaeng. Salah-salah ngelawan alo. Yan ibu mulu saking dot lakar nyentokan du bisasan. Waki harap Teman-teman. Jani kanang nas. Adiang kenapa udah derang?
dalam bedok. Ini siang lah kahilinan sih. Mungkin. Yang dua agong si moh kita. Rimi pasola sih. Raksasa! Raksasa! Manusia ngomben pidan mangelut. Kang Wang Perai. Untungan kamu jangan buburakan ku kini. Duwaksan rasa sungai gawe. Kadang saja rasa sungai bangkau. Katakan melintang kamu mau kecos. Kasa gue mau kecos menung yang mata rasa suara kamu. Wari dan Jero anak istri kengken. pang padam tenengeng mata. Pang padam tenengeng misi sing aku. Menengenya ngati ngot. Tidiang nak nelek tek. Pak pimpinan itu. Ada kan? Ya nanti di dalam nanya sama dikit kalau cakap dia paling untuk besar lagi. Kenapa ngeresap kan filmmu? Ya nenten teh titiang. Medue winayo ne sapuniki. Duh kapan cokor yo boleh ketemu sarang istri puniki? Biar kan iwangan dia. Pasti nak kamu sih kok ada rasa sunyi nih. Saja. Mungkin manggung nih, manggung nih. Sama daken, sama sira aku mantisanin cokori dewa kadiman. Medapung mungkin laju hari sing bisi kok tandado sapunika. Pedaging nawa kang di tiang jero anak istri. Apa ngajeng di tiang banget melungsur ke ngernes nampur. Doning kewentanan wicarane kadewau. Jatin dia pun amat rebo yo wenten manah. Pacang kurun yang kalian jero ledang aksama yang sekian di tiang. Yes. Ayo jero anak lan. Sampun ang ini punika banget tanggap pisan. Pemekas dia banget ngatrasuk semua mana ringangan jeron. Doaning sane wau. Jerone ledang nulungin sekian dia. Madem ipun raksasa. Yen enten dekadia sapuniko. Minap sapun api sampun penados dia. Suk semua banget sane aturang yang ringangan jeron. Ing jero anak lanang. Manggon nenten jauh-jauh di tiang mata. Sapa sira gumantiangan jerone. Tur maning mawit saking panegaren api. Ledangan baosang mangda di tiang tata sunu jero anak lanang. Sing durus sang sapa sira mangdo pandot-andok yang matu ning jerone. Jero anak istri maka kalih. Di tiang boyo jawenten sios. Gumanti wantah putra Widya Pura. Raden Wiradarmo sekian itu. Semedon cokori. Ayo beli aku. Ora kok kan beli jagung nih. Apa jadi ngau sehat aja kesal. Oh cokori dewo beli aku. Panang kita nak beli jagung. Cokor dewa uning ini. Kok tahu? Yen sing pilih bentiang nih rago saput poleng kok jadul pasti para kanidon. Lu kok tahu? Kok tahu? Ya tahu.